Harshin agus fáilte mhór I dheis go SpeakGaelic. Nach siomh a ha díchealach, a tuilleadh san spórs is dúnsacha na Gaelic còmhradh. In this episode, we'll be talking about fashion. 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 Agus get a ha ui acapsa an fashion. Chatchéid me fata rys yn chalmachgol seo. Is siar a bhí a dhí a chin na a dhí a nasain. It is better to be without a head than without fashion. And that's a pretty drastic way of saying that style is everything. Is siar a bhí a dhí a chin na a dhí a nasain. Channeil me chéinteach as an sin, ach unrút a ha céinteach, channeil fashion a dhí orne SpeakGaelic, le palchas choiseach. We'll discuss buying clothes and trying them on. Is talm uitdag iachin mus ceannach mi car? Calum Maclean hits the catwalk. And we'll talk about how well our clothes fit. Hanneil ar bhata, neará gaiid, haidtíadach cearst. Han Calum Aonaichte cynneach ag cúisigan ile a ha giúnsach na Gaelic, agus ha mig toileachte fáilte a chur Beth Frieden. Nishe Beth sé cleasaiche hummet, agus hawer oprachu lishe bhuiin drama Gaelic, theatr go leor, a meisc bhuiin ile. Agus sawn as na Stàitean Aonaichte hús, mar sin dégach an a Dunlop. Va mi ag Hearadh san term, shorsa term halhadish, húcht mi an a Gaelic. The Needin, I guess, rain me a hí class Gaelic ac am an urshan, húcht mi an a Gaelic chuairt. Agus in sin a hí turas a chóla tú I Gaelic. Channéh va CD ac am le shorsa crunneach the ceol tradition na halapa scagarí fóci a hannam agus va da oran and sin oran tradition to Gaelic agus va mi sin a chlinsin agus is mein go stilm sin. Agus cimar a háisi chu gahiúnsacha go cearst? Well, rain me Gaelic 1A ag Hearadh agus an nuair sin bhacam mi tuilleadh na Stàitean san críochad I ché macam agus as sin híl mi is chaimi go solmór san bliana agus raim mi cuasa commission sin. Jane a written is smá a chuidjiú le bhí a giúnsacha na Gaelic. Och sé, dynne ha Johnach brin rúcht the haun hacker mi ri MacIlleathain Calum MacIlleathain nu de va essen a gopa that canon who is sinilin va essen Johnach a bhí brin Gaelic room is a good a fehib gus an being a lodic na fachlin a húdra how famous it cúigean a dul bhí fudneach. Sé cleasaiche a hummet hain and rá na scaling sin nan cúideach le bhí a giúnsacha na Gaelic. Ha mi smúnich ha éisteach go ma cútnach de chleistechen agus tócail blasan ha mi smúntin go bhfuil sin cúideachil a hef a bhí a tócail na Jeffar fuaimen a haun. Agus cimar a ha toirt na Gaelic is dé gan dachiaacah go láithil. Well, bí mis Tom brin Gaelic agus nuair a bheith mé bhacín, ha sé céthúd bliana agus an eiste agus rain sin an coganna go sin dul gatócail a chleiche Gaelic agus mar sin si a Gaelic a híchan an Aonaichte agus ha go spórsal mar haid iad obrachuig agus bí géhach górn an Gaelic agus a ranní an Gaelic agus a gaiach cín an Gaelic a díanamh fialagá. Nishe, Jay an napper sa Gaelic neo an bhachgó Gaelic is Charlotte agus curson. Díle bhat. Sin an nabarsta Charlem agus ha mar a festagat ha díle bhat a cíalchuig nuair a ha an túvis uisce ann ag an nu naum agus ha go ma fémal in seo an glasachú chuú. Fiú apperst agus taflit Beth son an drasta chuú agus bí Beth arás códarúm na saite a rur sa program agus smí ha a díanana fiúir rí sin. Jimmy Yane guntáise sin le céist. Cáit an bíse bheith ceamach ur cúit uirtaich. Where do you buy your clothes?
Cáit an bí sibh a ceannach ur cúit uirthaigh. Rúirthaigh sibh féineach an bí sibh gan ceannach iad loine. Online. Iad loine, ja, gan ceannach ann an búin. In shops. Ann an búin. When we're talking about what people like using an toirt, we can ask an toirt útach íochainneoirt mus ceannach é. Do you like to try clothes on before you buy? Útach íochainneoirt mus ceannach é. And in Gaelic, the word útach is singular, just like clothing is in English. Now, there's always the danger that if you don't try things on, you may have útach nachil a fittig gekerst, which doesn't fit well. Nachil a fittig gekerst. If not, we use ro to explain why it doesn't fit. It could be roata, too long, roata. Or maybe rogadich, too short, rogadich. It could also possibly be too big, rovór, rovór. Ja, rutig a vi, rovik, too small, rovik. Marishampleth, if your trousers are too long, you would say ha vrikisho ro ata. Ha vrikisho ro ata. And it's worth noting that brikish is both singular and feminine. What about sleeves that don't fit? Ha na muinneachillian ro ghadich. The sleeves are too short. Ha na muinneachillian ro ghadich. If you want to say your jumper is too big, it's ha in gensi ro vorgo. Ha in gensi ro vorgo. If something doesn't fit properly, to say we need a different one, we use féimi. We'll need féimi. For masculine nouns, you use the words féimi and féir. And for feminine nouns, it's féimi and che. Féimi agus féir and féimi agus che. We need to use the comparative form of the adjective, like bigger, smaller, or shorter. Marishampleth, if your jumper is too big, you would say féimimi féir nas luga. I'll need a smaller one. Féimimi féir nas luga. And if your skirt is too short, you would say féimimi che nasacha. I'll need a longer one. Féimimi che nasacha ayin. Agus an sa ná chóirigh ha útach go leor nach ile fittig go cearst. Jade werk. Stelle me da. A gaan je me kindje met jacht heen. Wil je het doen? Han da bria. Ach, wil sin kutramach? Féimi I vi bla agus gianach. Ha sin fier. Bij mij is koers lachen loch nish. Sa kallas aan ke names voer agus vloeg. Katjen de jannig hun schachkatjen. Gaan ik me lainet. Sjo, kur je het in chachkatjen agus viochorsten chesho. Shoot. Kudorsti? Kaatje bij ons kan nog te goed uitig. Charle me wie dal gaan een buurtje. Stel hem uit toch eer geen armes ken ik me kaal? Hij shut up, Vic. Jade werk. Vee met de schachkatje nes moene shenain. We wisten la voor, vuit de gensie godorst van chachkatje. Vind me je mee, hij is vergen met chelen. Tje gaat trichste, we stoeten kan nog uit toch? Bij mij kan nog uit toch, nu de wis vee maken meer uit toch uit. Ach, stel me wie kooit uit toch aan de buurtje. Stel me wie dal goed buurtje karen is kutjach. Wil kunt me goed te wie als een assen? Tje de viach. Hij kutremach, go wil me kaarstel na me goed uitig. Han een mulligen en show water. Dan begat na per jure. Han chachkatje rovoer.
Nee, de gaat ze waken zijn. Sé. Ha mi dul ga horst gan bhú charanis mat in maadach. Hug mi bak illisachat den chachkin sa gai. Hij shot snog. Kasonach bij elkaar kwadorstelig. Hearadh Vicko. Ge min chena bevoe. Stellen we daar? Shoot, vier horsti. Ganjeli ro Vic, njoro voor. Hanjeli ro water, njoro gadich. Hij toch kerst. Veel me kan nog. Tjej gas toe de zon. Ga gav Cal. Ha bokse karanish in een desk ek etta. Weet du skillin nog a hudenschen. Is kude me at show dash. We learned some useful phrases on cheumannan of a shit. From Sophie, we learnt a change room. Suit me. Does it suit me? A really a change room. Both of them talked about putting on, taking off, and trying on clothes. Rona said, Cuirt in cheachkit. Take off that jacket. Cuirt in cheachkit. And we heard her asking Sophie to try another one on. Cuirt I. Put it on or try it on. Cuirt I. She also used the phrase fiachorst and cheisho. Try this one on. Fiachorst and cheisho. Replying to Rona as she tried various items on, we heard Sophie say, Veith me yea me. I'll take it off. Veith me yea me. We also heard her saying, Fiachimi chele odum. I'll try another one on. Fiachimi chele odum. You'll notice that in Gaelic we're saying off me and on me. Both of them use che and e because the word sheachgich is feminine. And we learned that Rona prefers na búchan, the shops, because stillam utach iachenjodum. I like to try clothes on. Utach iachenjodum. Nach tarshin sul jerin jin chóirigh a dhíist. Jete werk. Stellen me daar. A gaan je me kindje met jacket heen. Wil iets doen? Han da bria. Ach, wil sin kutramach? Femi I vi bla agus gianach. Ha sin vier. Bij mij is koers lachen loch nish. Sa callas aan ke benames voer agus vloeg. Sjo, Cuirt in chachkit sin agus fiachorst in cheisho. Shoot. Cuirt Kaatje bij ons kan nog te goed uitig. Charle me wie dal gan a búchan. Stel hem uitdag geen armus ken ik me kaal? Hij shut up, Vic. Jete werk. Fee met de chachkit nes moene shenain. We wissen la voor, vuit de gensia godarst van chachkit. Vind me je mee, hij is verge met chelerum. Agus an isise han Calum Maclean céim a gáil a machchas an studio an an cuideach Calum MacIlleathain. Mar a hafas Maclean ha a stoile hain ag Calum cód agus chaie a ramsach a grút nach chéad go brach a machafasing that will never go out of fashion. Na ma vadalsa you. Oh ai, tuki mi kerson huket an upper shaw gosse. Shawl. Jeisje oprach, work clothes. Jeisje oprach, frikkedach schon fank. A fank. Fank. Ja, oppersen bij ille had hier nu de gracht, ze vallen, ja, een tuur. Ach, het je toch een aardig bik. Han een toch de hokkel geaard ide. Klassiker. Tuk tu je hem kielig. Frickery in Truscan seo fine. Fail no Spanish fashion on in Paris. This garment can hold its own at a festival or a fashion catwalk in Paris. Ach, gaan je in Truscan a ha kutramach, ach in tuirtach, the material, the fabric, in tuirtach. Seo, claw. Ha mi amach claw herach.
Haris tweed, claw heradh, no? In claw mór, the big tweed, in claw mór mar a channa rish. Ha claw gachlechgig sy'n uitach sy'n bi ha ed ie. The word claw is used for any woven material. Well, apart from my own attempt at weaving in second year home economics, no one was quite sure how I'd made it so, robust. Hamis na Hearadh sy'n cynnychwch rí breabadh ha a lentin ghinnealichin roia a train a bhearst. Ach mustien mission ha chama bechgern is eile a has a gianu le claw mór. Sharavi ye a heen na ye an asain. Better to be headless than out of fashion. I hope the Harris fashion police aren't out in force today. Cursona ha look fia claw choma balcosha. Breabadh yn y hawnpa. Siar gos gwr, na yeth mi hen breab. Chaneel claw no uitach ille an een brechtin a ha le ach parliament. No other tweed or cloth is protected by an Act of Parliament. Fat in Learngaelic all last century, fat in Learngaelic, va marsantins na hillanen, merchants in the islands, marsantins na hillanen, is sapach sy'n claw heradh a dhéan. Or va fhèin ille a géirí claw cultachris a dhéanú le enam na Hearadh. Curson, well, va claw mór clúteach. Harris tweed was prestigious. Va claw mór clúteach. Try saying that after spending a day at the loom. In Jew, ha claw heradh rí lorach ans gach oshain gentil. Today, Harris tweed can be found in every corner of the planet. Ach, saun in sculpai na Hearadh ha mi a fechgin claw a chian bio in Jew. Ha dal Maclean a fia e da bhearst in I da lead Jeffriche. Dinne gaid. Sure, Calum. Jit a char. Calum MacIlleathain. Ma hey, na, chula mi fuam da bhearst va tuf hall lachashin. Oh, I got you to. I was in all right. Ah, ja, per fuam. I gaid, kimmer a hoshi sheishe op breabadh. Wel, na mi big fi'n yw'n mwch, oedd eich magol blian yn y bobench yn y sgwrs. A ti a chwn ac yma. Hos mi nôs yn. Na gael mi sgwr. Chos yn gynnu enw sy'n trisac nôs nach, sgwyd mi nôs nach. Blian yn y stiùidio. A sy'n eisiau gynnu enw gynnu. Blian yn y ddasau, ti a chias gach hwys. Grotio achs. Dian y gobeth biastyn. Sian y mawn nwedig. He has down the Jew. Hantar an gra shem björst rein maharachig. Oh. Wil je gunt goede zijn? Oh ha. Gjara verder ski zijn wij zeker just de pionier. Iki jaar. Nach Shinje e bechar e vi moistjal. Should we not be proud? Nach Shinje e bechar e vi moistjal. Fate het fallaf voor eentje gaal, ha inneve is spéis, ga horst gaan opper skillel, ha giante aan een shedichen bjerst is meidnen. A ha unroet, na gachkemi riev, rienev a klamoor. Zult je gedirf se viege, jesje naiv, no kiu bonach snaiv en giante. Joy, ma hou gierig en ordig mi tje guchtse, tjierig lik vis, ha mi chillig gan vu. A Calum, ha vis meunige combine a ye a heen, agus a ye a nasain le bonnich snaive mar shin orem. Calum did, however, give us some very useful phrases, especially for working the croft, including Jesha operach, work clothes, Jesha operach, and somewhere you could wear them, a fank, fank. We also learned how to refer to Harris tweed and claw mór, literally the big tweed, and claw mór, or if you prefer, claw heradh. Agus ma bhí a géirí tuilleadh dina Stàitean Aonaichte ag Calum Maclean nach tuil sibh an láric líneacin. Ja, Jean of Keenjach can yen shiv sheen na mian and socialte for an lorik shiv and palchus fisrachi.
mi Aonaichte inisio go bhfuil Beth còmhradh, agus Beth chunig sin Calum an siad an sna Hearadh an ó Henry a bhain. Bha chomhalinn, éileann chomhalinn sa gas. Bha mi an in cuairt, me gúirt na scoilte in a díanamh dealamh cleach cóirí fésin in Gael. Agus hais go bhfuil sama ar do lávan, an de rainiú rut riamh le chlá Hearadh. Big sin scanneal ach mar is tríche bí meise a díanamh rútain a clechcaig cló darna live, rain mi an dress a seo a clechcaig seán sítichin, agus rúbeh datheg. Agus colas Hearadh go in an dressa. Ha mi mesaid mi hi. Ach ha mi tuig sin go bhfuil lusa ar bearst íochain na chail. Ha, sa náte far an dras meise suas an in New Hampshire, ha coda seán tóglaichin mullinin ann agus chai sinne iad cuairt scola go Lowell, Massachusetts, far a bheil mullinin móda ann agus fhèin sin rúbeh opair dhéad bearst an sin bhachos bórsal. Agus ha mi tuig sin go bhfuilú iad útach a dhéanamh don ástúlar, a bharach gur an útach albain na gotéin. Na siog na bhami trénig a bhína a chleisiche sin opad a bhacham ag an am na céhid bliana sin bhami gopad an sa bhú éigi agus jebhig sin codam a bhí a díanamh útach a bheith an nuair sin a bhí mar an nuair sin a cosc an an dealamh cleich. Hais gon canig cwtch gyrdoch a gré dríach leomach a an cleasaiche. Gan canig dis a gyfal sydd ffyr? Mae'r trícha chanin na hi. Bí me se díanamh opad an an toirt a rútain ach an an guhan hadish uairnin agus ha stiùidio bec acha ma ha mi popag amach a closet an an siomar maníon agus a clechgig plankachin agus platichin ar son fuaim a chumal snog. Wel, taflet gymwr Beth fa uofysach inginach brin rwt agus gyrma hych let lys a hwla rwt am sa filw yn sas. More than time, Joy. And remember, you'll find a subtitled copy of this episode and every other episode in the series to support you with your learning on Speak Gaelic's YouTube channel. Jimmy ein eisteach fi bicin yen chórig a bha etar Sophie agus Rona na betraie san cwr na caine com ein a bha te brian. Wil a cwtmach ucht a fi as an asan? Tje de bheach. Hai cwtramach go bhfuil mi cáirstal na mo chudjúti. Han na mullichan an seo á ata. Nam bigat na pa jure. Han teachgeit ro bhór. Ne, ydych a has a vaca sin. Se. Ha mi dolga horst gan bhú charanis mat in na maadach. Hug mi bak illisachat den teachgin sa gai. Ha i seo snog? Cos annach biw ca cwydors tylich? Hai ro vic go. Gé min tjena bevoe. Stella me da? Shoot, vier horsti. Chanjeli ro vic, njoro voor. Hanjeli ro ata, njoro gadich. Ha i tjidoch kerst? Wel, ha mi smúneachach gan ra in díaseachcha go marriarichte ag a cheumanhail. Sophie asked Rona if it was important for her to be Aonsan nasan, in fashion or fashionable. Aonsan nasan. Ever practical, Rona replied that it was important to be cáirstal na mo chuit útaich, comfortable in my clothes or clothing. Cáirstal na mo chuit útaich. We learned some possible solutions to útach na chéile fitich go cearst, using a version of comparative adjectives and the conditional tense. Sophie used na bhruidhinn, shorter, na bigat na bhruidhinn, and we heard Rona using na bhvoa, bigger. Ye mean she na bhvoa. I would need a bigger one. Sophie was delighted with her nearly new jacket. It was neither rovik nor rovor, too small or too big. Rovik nor rovor. And we heard her saying it wasn't ro ata nor roghidich, too long or too short. Ro ata nor roghidich. Nach buie gan díseachge.
agus siach gaibh súla horst na tar scríbhíonn de na cóiríonn an láirich líonacin. In English, prepositions are used before a noun or pronoun, like off the wall, before them, through it. But they can also be used as standalone adverbs, like I switched my phone off. I've told you before. A message came through. But in Gaelic, prepositions can only be used with a noun or a pronoun. And for the standalone examples, we need to use it, the third person masculine. Chuairt or bhruidhinn is literally turn off it, your phones. Turn off your phones. I've told you before. Dhéint miguth roie, literally before it. A message came through. Hánig fis tre, through it. In a few idioms though, the prepositional pronoun links up to the person in the sentence. Take off your coat is tuilleadh dhòigh, literally take off you, your coat. I'll take off my coat. Tuilleadh MacIlleathain, off me, Tuilleadh MacIlleathain. Ha an préasútaigh wardrobe, an préasútaigh acin lán an nisise, agus seo cúit de na dúnsaigh sin. If you need a smaller size jumper, because a ginsie is masculine, you say féime mé fér na slugge. Féime mé fér na slugge. And if you need to try on a longer pair of trousers, with breakish being both feminine and singular, it's féime mé ché na sache. Féime mé ché na sache. To ask if something suits you, you use the phrase a change room. A change room. To ask someone to take something off, we use tuiilleadh. Tuiilleadh. And to ask them to put something on, it's toirt. Toirt. Well, a cháirsin, sin é san programile. Féimi mise má cháta a churadam, odd han taum acamsa I golfgachi. Mar bedúal ha gydasin gyllior acin a chuidige sibh le Gaelic. Tuilleadh an láirich acin far an faisibh tuilleadh stiùidio agus físrachuch ma cleasaiche is mo listening. Yibh sibh na programmen san tré iad iPlayer a BBC, agus le fóthítalinn channel YouTube SpeakGaelic, agus nátíachnichibh na podcastan acin BBC Sounds. Chun an áfrógram a ha, cúma veribh a brín na Gaelic. Biannoch leibh an drásta.